ka FKJJP but KSU West Kasil District haka artrik uyayong araja arpuar haka jingelam jong uba John Fisher Nongsiang President KSU West Kasil Hills but uba Chandra Nongdar President FKJJP West Kasil Hills kilalit jurip yaka jing pentrei yaka surok na Nongston cha sopian kabala pisa daka National Highway PWD Road Meghalaya Shillong haka jinglut kabalakot hadu kumba praklur kandai pusawlak kendai pesan haja lai spa ar pusau tengka haka jinglet jurip batawi ya ketai ke surong kila shem bakaya perkat kum ke DPR jong ke National Highway ya kar kompentrai u kontraktor haka jing shisha ketai ke surok ke tang ke jing penba batang shisin ya kabla dun lupa ka syusiang rong bay ya ka rong barim ya kabla dun lupa haka jing jingai ka bakot kumba 100.4 kilometers Henry Lashem bakar kom siang ya ketai ke surong kababon ki jaka kadang duna hateng kaduna komba arfit lane shimita duna ia nado basdang hado bakut shilinte jongate ke surong wat ia kar kom kle rong ru hateng i komba kam da biang ba kumta na kaliang jongki arseng kila dawa bat kentu na katikat nat PWD National Highway bagri ban khmi ba bat pha pentre biang ya kate ga jingduna namar kat kum kate ka surong kadang don ki jaka ke badang biang ba ban siang ya karong nalor ba ka jing siang barim kadang rit lupa Henry kontraktor udang penrit susu yakani ro lada katai ke department kamle AA yakani ke kam kum kaseng kim ban se ban ya hakibor ki bakham halor nakaliang jongki arseng ki keshanting yak ke ba u MLA ulade bandawa syakat nat PWD jong ke sarkar bakan bu sanction no yakalinti yak jat nakabanta shi kilometer tam bat ka intermediate habro shilenter jong ke te ke surong kumjo nakaliang ki arseng ro kila dawajur naka sarkar bakade ban aino sendon daka tulien lani omshu daka intermediate nama kadai ke surok ka bakhamdon kam tam na baro yakanong ba nongstein Batasi mulai jom hikmat atoro di kita bijaka makhambun ning surok kambiang kaduna dan ngin pej ketum ka order dan ni ka DPR walaupun krek daka National Highway hi kan ni ka department pej papnya yang ni surok ke nakaliang jongi nimlak man pedang ba ya ka surok ka balak bu badi mansna lai mita nyupusan penyupusan mansna penduna ya kata lani ni ki badan san mitar riu mitar untak ter lagi jong jing tau te nakaliang jongi habang lai i dan lagi jongi kmat ya ka rukom trei kabom ihon ke nilaw habang leyo ya kejing ujon lagi ba nilawan ban sakit lagi jogi kmat ban nilalap ya kata kejing sya kumangilai i kumbaki pajba kini ujon di nakaliang jongi dawa ya ka ne ka tanak ke badai pej ma kidai ban penbiang katkum ki jingtho bat nakaliang jongi ki atur kiseng hapan ya bat shim ne ku pat kisenjam hadir ada nakaliang jong ka nika department lani nakaliang jong kontraktor kim shim kia halor kani kesurak kali keseng ni kersian ya ke ba u MLA jongi mula dawa naka sarkar ba ka diba aino sundon naka intermediate lane namar ngili i ba siliang ka kejat jo kono skot siliang ka dingerit takalong surok sebel ka di intermediate kad bak surok ben lech sopian bade karet tian nomor kata ni dawana sarkar bakan ai nakumnum no ke surok ka ba la ban yan artili ki kali ha nak mentagan dika nongstoin sopian ro na kaliang jingi kum ka FKJP BKSU ni don mata kani ke caka nang mata ba yang jurip kani ke surok nomor ba kani ke surok kadai kawena ke badan kamtam po jong ka nongstoin town kabupaten Yaso ia ka Nongstoin Town bat ka highway di hajing sya ningi so keman ya kani surok namar ba katkum ka bangi osngau ba senar intermediate road nadu nang tai na sopian hadu ha 0 point jang ka don ba dian rai habangi pej ban bisyar kani surok kum bakalong menta ban yu i habangi yo ru e kini ki kot isla ki badai na po jang ka national highway ka badai pej kani surok ting syamba taka jing siang kena surok kaduna sibun nadang ngikau namar bakat kum kani ka estimate ka bang pet lang ba DPR kalong ba haki jaka ki ba rip tamru kena surok kadai bandan ba kuno ki lai pon yopsan bitar andai habangi ngithau ngi kamot ki babun ki jaka ki don tang haki lai pon sau po kumta tingis ngau ba ya kena surok
Shibun ka kelam pentrikam katkum ke ke badai banlong. Bar kini kijaka ki ba kamheru ba ki dei banlong kuma hak kabaridu kresan poin san po lane san mitar steng. Rai la ring ingin tau kuma kidon dang san po bat san mitar dunar kum ta kidon kijaka. Te ngi sngo dio ba katkum ke jing yu i hang ni kamya dei bat khamtam lai lai ka ka bi ngi sngo ka jing penbanan menchua ba an air intermediate road bat kabala sanction kumba prapoin khnai so kulur den rai ngi nakaliang jingi ngi kum ki artili ki sang halan ki ba pet ki ka ba kamyat ki ba ka sihel ngi pen paw ki jing bom hun hak ba dei bat kan ka surap ki lagumno na kiliang jing ki ba dei pet ya kan ka surap sabah ken le ya ka ka badan kam katkum ka ba kilabu istimet ka dei ban long kum ta para ka jing sha ngi expect nakaliang jingi ba dei bakan long kata ring expect bagan yo dengan intermediate road kumba lapan pau lagi media na du per dei kule sibon